namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhlanje ta khayelo la hosi ngove, Mr. Post, of course. Lo nga ta va kha linka na Limpopo Poison. Already video ndlini ka channel mi nga mi swi vonini. Limpopo Poison is back. Mi swi vonini na n'wina. So hosi ngove a ngeze hi vula nchumu ku ri khale manjeni. Ever since 6 July. Yo, sa ku ri khale. However, ka siku namuntlha of course ri 15 July hi fike hi vona hosi ngove yi fika yi endla a live video as you can see here. Ni kha ni yingisela mara ntino ka yi belang mhaka leyi a hi lava ngopfu yona man. Yeah, so he just kept on saying December. Ni ngo veka renyena xiphatani xintsanana of course laha a kha vula hi December na kona of course. No. Hila so moshe wotiwa December. However, swi tikombi ku lima ku muka video kona maybe hi kuma a better idea of maybe what he was trying to say. A hi vekeleni lema ku muka video of course. Yeah, it's it. Vulavula ne. Swi ndlisa ku yini xipoko? Endliwa yini? Loko nozole, wona ku nozele. Sani ngo December. As you have heard, imhaka ya ku nozeriweni hi December la a ku ri after loko hosi ngove of course yi bena xipoko hi walo a kha kombiwa lama ku muka video hi ncuva kwalano as you can see there. So this analysis is based on speculation. I speculate at times of course. So swi tikombi ku hosi ngove a ku nge vi na peace na Limpopo Poison because he was saying December and then a swi to hosi ngove loko yi ze ku December yi vula ku yi ya ku hlaseleni hi December, which means there's a high chance yo hosi ngove of course yi ya ku beefeni hi December, yi ya ku hlaseleni. So at the moment swi tikombi na ku Mr. Post di ya ku beefeni hi December, like di ya ku hlaseleni, and if beef ya ku teni mina very a ndzangi ni civa, mina ni vurini already if impela hosi ngove di ya ku beefeni hi December di ya ku hlaseleni, because na ku twisa ku Dr. Joshi Remani yi nge pfumeli ku ka Limpopo Poison ku va na beef, because loko yo pfumela swi ku va ta yi dlaya kunene hi beef hi 2025 ne hi leswi ni swi vonisaka swona ku ka Limpopo Poison ku ta va na problem yo hi nge beef. Ma vona mhaka ya kona timhaka ta ku ti tika loko swi fika kwini manjeni. So hayi a ri heze ta kha hi vone swona, mara swi kombi na ku hosi ngove beef yi le ndleleni hi vhete hi komba ti-votes man, ku votiweni na ka channel la. Yeah, as you can see le ka channel ku na ti-votes leti ni ti endlini la in general, mara na swi tiva ku hambi hi vhiki hi tirhisa general a swi tiva ku vanhu lava nga ka beef Mr. Post na Benny Mayengani vona va nga henhla swinene ka Xitsonga la. So majority mi kombisa ku no beef a mi swi lavi yi hela 64% kona as you can see, 36% mi te ma swi lava ku yi hela. Mo swi loko a ko Master T ntsena ti rhandzela ku beef, swi kombi na ku beef ya rhandziwa swinene. So I think mina hi ku vona ka mina there is a high possibility yo hosi ngove ya ku beefeni December, hambi swi ku na mahungu yo hambanahambana yo kambe va nga kombisa ku yi nge beef tanihileswi ni nga swi kombisa le ka vlog yin'wana ya ti-vlog of course ku hi mahungu lama ni ma kumini, mara swi tikombi na ku hosi ngove di nga beef because beef hi yona yi nga ta endla ku hosi ngove a wina, because i ta va ku ri 3 against 1 in terms of artists of course. Hey.